Pilaju modern ni balei mengi kum kibriu, bon bangi sultanat ban bam coklat. Bat teng lei, don nengi balang hasentur, ladangi ya ling baki dukan, iba dia kijat pau kijat ki coklat. Ngatharai umdan nengi bam paju bam yu coklat. Bat ngatharai ru umdan mono nengi bom ju sultanat ban bam yu coklat. Lanyok setang nengi don kijat jingpang, baki doktor ki pa ingi ban kiar yu coklat. Henry te bon hi nengi baya sultanat banyu bam coklat. Kadan gajing betai da gajing start science, balai baki brio ki bang bhayu coklat. Ali menta ngin pet chapam kane. Desa sisian pat ngi bidang subhai pi baro asyakanika channel kajungi bat ngi kermen ba baro pia syait pia klanlun. Sengoba subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kenang ba pinum do yuki videos ki bingo belun. Pilak ban follow ru yangi hapoka Instagram. Te balai ngi sngewtynnad bhaban bam yu coklat. Kata te ngi laban ong namar ba utiang, bat ubang, bat ngi sngewtynnad ru ladau coklat hapoki suntur jangi. Tang ba pitip ne em, ba kadang don shu kadau ba kham jaliu shushu. Ban syat yu coklat, kishit pendon kam de ki cocoa beans, lani kishieng cocoa, bala ban lam, hapo usnap cocoa ba sop yakini kishieng. Kipin luwet yakini kishieng, bat hadien kisah pedam de kisngi. Bad ladap yakini ki aka kisah that yaki. Da kabaki that kini ki cocoa beans ki penmi yakini artli ki chemical compounds. Kabaki kon 3-methyl butanoic acid but dimethyl trisulfide. Kajing sma jong kini ki compounds kamdai ra kabasutnat tangbala dala khle lang yaki kani kajing khle lani ka molecular combination kabaki kon hapadang jong kini artli ki chemical compounds kadai ka kabaka jabing jong ki breu ka sngewtynnad. Haki coklat kidon kini ki jet chemicals baki khot psychoactive chemicals. Na kini ki chemicals don way neurotransmitter baki khot anandamide. Bat kani ka kerteng ki shim na kaktian ananda kabadai na Sanskrit kabamun jingkemen. Tita kadau dangi bam coklat uni chemical anandamide umi bat kajabiang kajungi ka replicate lani ka penmut bain bangi don hapadeng ka jinglang kemen. Sakiwi ru ki chemicals kamu bromine bat caffeine ki don hau coklat. Bat unio caffeine ru ngitep ha ba usyit dan ha coffee. U coklat udai ru ujat jingbam ubala banyarap shibon ya ka jingkoi jingkhia. Tang ba pen haban penyadai ba ketis joki coklat ki bakthang. Ka baki khot ru ki dark chocolate. U dark chocolate udan bon ki antioxidants, potassium, phosphorus, zinc bat kiwi ru. Dekat badang kthang coklat kata udang bhaingi. Te perlong nilai poin nak syaka bukut jangan nego video bagi kermen bapila ayo ya kajing myntoi katukan ni. Ingin saya syam biang pan hagawe ke video.